Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ya kamet jung usembut Menteri Rangba ke Maharashtra u Ajit Pawar. Ubelaju khot ie ju khati kejela de udada la thangno mendasngi habaramati bala pendong de kejingle Burom Khatduh de bro ke wei kejela. Daki hajar ngut kinong kershan jung Ajit Pawar bat kinong yalam ke NCP kilapoi syakajaka le Burom Khatduh ju ke belong hene ke step hakapor khandai beji. Hakani kejingle Burom ki Paidbah kilaperta Imslam Ajit Pawar. Ratmu ban le Burom yu Ajit Pawar ki santali ki jaka hashpa banit on thang yu hende namar ke jinglong jiman jong kamet ba ke jingbon palat ki brieu kila pendap kloino ban thang ya kamet basa jong u ki ken hun sain perthei na keleng kila wan ban sngolam ya kurim ringkat ber ki khun shenrang jong u Ajit kumjuru ki reu paunam kila wan bagenthop ya uritesh deshmukh bat Menteri Rangba ke Maharashtra u Devendra Fadnavis bat kumjuru usembut Menteri Rangba u Eknath Shinde. Upawar ulayap henen kesngi ne kejing hab ke leng sun ke bu shonglang bat ki sawngut ha kejing thumu banet Shapuni district de ke leng sun liajet 45 nak benta banet ha kejing lang Paidbah nak benta ke election zila parishad ke banlong ha kata yo banwan kejing klat kendit jong Ajit Pawar ke lepen kendit iki babun khamtam ha sain perthei namar udei unong yalam ba khmat e bat udei ru unong yalam ke NCP kejing klat jong u ke lepen sakut yiki kam ki jam ki ba udei ban pendap Bagenthop ya kejing terwa ban penkiu ya kejing rap nak bentaki nong yo jing mentoi nak flagship scheme bat kejing te ya kedentiral ke bepenyeso ya kepuni bat nashik